Мен дөңкөйгөн чоң машинамды көтөрүп түшүрүп атабыз. Мына. Замена масла мотора калганбыз. 820 кеткенбиз. Буюрса иншаллах. Жапайы эме столор калпырбай эле мындай. Ондай специалисттер иштеген жайлуу столоп кеткен жакшы көтөрүп түшүргөн. Буюрса иншаллах. Ошо моторный масланы дысайын бы через 2 года менять турса. Просто, чтобы заморать. Шунака. Астында чирик-бирик, коррозиясы жок экен. Кантса да жакшы машина да японский. Toyota Land Cruiser Prado. Бул эч качан чирибейт. Камбыл кожоюн катары машинамды толук каратып атам. Мына компьютерный диагностика бүтүп коюп каратып атам. Вроде как все отлично. Өзүм минип жүргөн машинада да өзүмдөй интеллигентный болот да. Сбойлор жок. Сбойлор жок. Мына кече номерин алмаштыргам, өзүмдүн номерин куруп. Биринчи регион город Бишкек. Өзүмө оформить этип алгам. Ортол өзүмдүкөсүн иштепчи. Ичи кожаный салон, чекчеген Land Cruiser. Land Cruiser курзага атылаганча турат. Мен даражам алайык, бул бийик, капкара машина, богатый. В общем, жыл сайын өтчү капитальный Техас моторун өткөздүм. Моторный масланы алмаштырдым жапшаңга. 8,5 мың болду фильтрлери менен. 8,5 мың сом болду. Ну как это? Да вроде нормально. Нормально или отлично? Отлично. Отлично, да, это? Да. Ошол анан так, особо эстике табышкан жок. Японский зверь боюнча дейт. Вот здесь можно разгоняться? Или нельзя? Нам же прямо надо.